paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inking. Ay na, nagadumit din ang bisukol dito. Un nga raw, Mayat nagdadakal. Luar mo ti saraw, nalain ta amin na makita ta bisukol, tuya. Aregladaw ba daw? Pagkwartaan tayo, tuya eh. So, hindi kag patay-patay. Anya day, nangagsamot dagiti baboy ti sa uta. Hindi mo kaming pigsaan di pa nagsauma. Hindi nagbutek. Aguray, at dagayam si Arken Pigiri itangato. Di tayo ti pagpurungan ti rugi da. Tagdaga rito yan. Tagdaga rin. Sumalagayam ang nagdadakil dagiti bisukol di taon. Ken nakadkadlaw nga awan agal-ala. Anya nga taaya, tayo punta itaas si daendong. Ay, adamot bunga ti parya di talikodan ti balay. Ay, makauma. Napapait. Paray! Tagdaga. Mayak man, paray! Ay, come here, dumadun ka. Yaman ang pare ah. At kagayam dito paray. Magtandadanong ka. Ay, dahil nakasakong awit mo, pare. So karot ti umay ko ilako king ka paray. Kita ma. Ay, bisukul mo't na dito. Uwan paray. Naimas sa sabawan na ito paray. Ay, manungan, may sa kilupan. Ay nalakalaan paray. So gumatang ka. Kasla kaya't kung agpasok dahil sida iti bisukal. Ay, kwarta man pa na. Gumatang ta, iti talo akilaw. Ay agyaman ak paray. Awan ka dit madmadlaw mo, intay. Gaan niya. Ewan man. Apay matay. Sabali magkiraman dagito ibisukaw. Wen, madlaw ko. Tanagsidsida ak matken iti bisukol. Agura ka. Ikis ko man ti bisukal. Kana. Na. Anya ti makunam, intay. Apay sa balidan di masaap. Kunak tukay kay. Nagado pa ti sinda ko. Sa mo impagati kasta. Nga, Kumusta tila kum abisukol ba daw? Ay kinaibusin ato yan. Ay, mayat nga rod no kasta. Why? So mapantaman na, hindi kataltalunan. Nagado abiso ko liyan. Un ay, kaslama konsensya ah. Ngamin, narugit iti. Ay kuray ah. Saan mo nadadadag sida? Sa bagay mo't kit di ah. Duwata mapad. Ang mapibig tang agaway. Kiti supay ti oras ko, mapan nagisorsor iti bisukol, kadag iti babalay. Sige nga raw, mapantan. Di kagkapoy-kapoy, tapno wag kakwartata. Gumatang kamot iti bisukol, amaray. Naimas na itaw eh. Nangalaan nyo mo't ngay, iti ilaklako yo, bisubaw. Ay, wah. Di talagang gigigit, maray. Anya di tala ang ikigay. Kano ko nada, anarugit ka no ti pangalalaan yaw. Nagko na. Ay, di ka naglibak, tanasiputan da kayo dagiti daduma. Ayun yamit tay. Kitain nyo mo't ano nadalos, ti pagdapuan ti ilako yaw, kabadaw. Bisukol! Bisukol yaw! Lukumot na itataba daw. Ay, wan nga rod, kwaraw. Kuhanan ti meta gumatang. Tamo na tinagapuan ti bisukol nga ilaklako na. Bisukol! Naimbaglangan kaamok ti pangalalaan da, iti ilaklako da. Lukuha talaga dayta. Kaya't na lang nagkakwarta. Tinasaya at ibagam da ito ka ni Uncle Mo. Di kagdanag. Ibagang ka talaga kini-uncle ko ti aramiden ni tata ba daw. Nabatad apanang loko iti kalugaran da ti aramiden da. Siyempre ure si numit amaka mo iti dayta. Talaga amakaunga. Ay, Diyos kay. Awan mo't hindi meta gumatang iti lakot ah. Un nga raw, uray ipadawat mo, di dapay kayat. Kanya ka jarabidin ta. Ay, abukad!
Anya. Ipan ko ilako, ili tuya. Aywan. Mayat day ta na panunot mo ba daw? Alpasan na. Igatan ko mutin iti bagas, di duma naglakwal ta. Wan. Kan gumatang kamutan na, iti naimas asidaan ta. Ito kasta. Hindi nangalaan di pare Badong iti bisukol. Katuwang nang kail. Ay, loko Badong ah. Sumahinton maminsan. Di kay gumatgatang iti bisukol ala ko na. Sa pa'y naimas ti pinagluto niya. Tagayam. Ay saus, linukon na kayo ni Tata Badaw ang kail. Masaban ko tulanan. Paganyo ni Tata Badaw. Paisardeng ng tiyang aramidan na. Ay, wood ah. Ang mga nuadda pa'y maala sa kitag iti mga iti bisukol na. Iso nga awan ti gumatang iti lako ta abisukaul. Tay bagbaga kano ni Kwaraw nga amangan no adda pay red tide dagiti bisukaul. Red tide. Apay, nagkapong nga ron iti baybay, tilako ta. Pati bagana nga, da red tide na. Ngarud Naglablabos mo tin day ta, kwaraw. May sabon day ta, di na mo, sasawin na. Anya ngay ngarud yaramitin ta. Ay, sukatan-tan, tilako ta. Nakita kay, ado ijay dagiti nagtubo at tungsoy. Tungsoy manal. Way, magalata ka dagiti tungsoy. Isaw, tilako ta. Unangang polluted mati danong ijay. Sa nabalay, tadi na mo't amon, sa dino tinangalaan ta. Maray, kaya't mo di gumatang iti tungsoy. Ay, urean niya pa'y ti ibagbagam sa nakagumatang maray. Di mo kaya't ti tungsoy? Ay, diya kayat, gaputaan mo kinagapuan na. Ay, ije nangalaan nyo iti bisukaw. Ay saan, Maray? Nalinis adanong tinagalaan may. Ay, isardeng yun, timang loko iti paday wa tao, tabasol day ka. Marintay, daman ilako kaun, tungsoy. Na ah. Bata ka buti na, no isupay ang mapaglakwak paray. Ay, nagkaro ka mat ataon. Amo pa nagapu iti narugit. Ilako ka niya. Apa anyat pa nagkikitam iti tao? Ha? Amo, no sa dino tinangalaan niya, iti ilako yung kanya kay bisok. Buyo, ang narugit ng ilako yun. Malabali naiprocess mo lang, iti pagida iti rugit paray. Kapiloso po ka. Naimbag man ta mairusok mo ti agsida ka nagita ilaklako yun. Isardeng yun ay tan, nga aramidan yun paray. Magluk-luko kayo iti padayo ataw. Ito nun, iwas-awas ka na. Yeah. Ay naintay, kapula ang tanda nito'y balay mo dyan tao. Aglablabas ka magtan. Apay akas jay ti imbagam kan kuana. Ay, kasano? Masurunak. Di mo lakat imbaga itinasaya. Awan ti maitulong ti panagpungtot mo. Riribok laang ti pataudan no kasta. Anya? Saan apungtot ti makasulbar iti kasta apan ko? Panunutam kiti noan niya tinasayaan nga aramidam. Ha? Sikat ti kapitan. Amom anarugit ijay abanda ti masakupan ti barangay tayaw. Ngem apay. Taawan pa'y ti maaramidam nga aksyon. Naa. Makapahalan ba't kami ti aramid ka? Di ko namkit eh. Iso ana pasamak ken kadayta. Ngamen, bye-bye ang meten ti maipapan iti environment resources ti barangay tayaw. Ay, kuwa, ay jay Di mat, nakalanad ijay, ama iparit ti mangiturong iti rugit, iti danom nga adday taglawlaw. Isame. Oh. Kag, anya nga rod ti aramidam. Agaksyon ka tapno mapasardan dagiti kakasta. Aparikot, Kastaya. di kan tumot nga min ang pampanunod, inkay. Naa. Ay, umuna iti amin. Agyaman na kada kayo amin, adi maray iti daytoy barangay meeting tayo. Kaya't kay akablaawan.
iti naimbag nga oras. Magrugi iti kaupingan. Iti kalakayan. Iso nagpamiting ak ita. Ada na doktalan amang iturturong iti basura da iti waeg. Fish pond wano anya pay dita. Kahit saan ama iparbang tikas jay, ah? Biribad ngamin tikas jay. Kakabarangayan. Kagawad mo na. Ituloy mo man. Sige, Kapitan. Pudno, tinakuna ni Kapitan, kakalugaran. Iso, ati aramiden tayo. Liklikan tayo, ti agi basura, iti karayan, waeg, kan liklikan tayo ti mangi paturong kadag iti likido. Nga agayos iti kanal, kan padanong iti taltalon tayo. Tapno maliklikan ti pan nakakontaminado ti danaw. Nasaya at mo't nga ron no kastapi inaramid mo, intay. Una, naawatiri rin. Rumbang lang, tane, madadail mo tan dagiti agdibiyag iti ayan ti danom. Kas iti bisukol, ken daddo mapay apakairanudan tayo. Una, naku na mo. Ay, adda ko mamot da pari badong kan marituyang, tako nagngagdan. Awad na nga raw, di da imay nakimit. Anya, meeting ti barangay tayo ang awanda. Makapasurong na gitay. Kay baga kinipari ba dong at harimaanin at ipagayusan ti rugi. Dagiti baboy na. Kwan. Napay, at takadagreklamo kadakwadang kay. Siya! Diyan kaya tikas diya pamayan ka. Sabagay, talagamit na narawit ijay. Namawan tagreklamo kadagiti adda iti asidagda. Takabuting da ni tata ba daw? Una nga tumulad na bitay. Wala raw. Ibagang maibulang na ti basura da. Iti rumbang alugar. Walang kay, matungpal. Ilasing da ti basura da ang nabubulok. Hindi nabubulak. Kasta, mayat apamayan da. Kasta ti imbaga ni Uncle Mang. Guarang. Wang tata ba daw? Amin tayo alumugar di tao. Aramidan tayo dayta. Ayan. Ita mampaya kasta. Manipod ita. Addan agmuni tao iti binulan. Ayan. Isu ama iparit inter aramidan niyaw. Sana na mabalin nga iturong nyo iti kanal when waeg ti rugik nga agda po iti pigiriyaw. Tano di ka tungpal, mamulta kayaw. Ayan. Multa da gusay. Wang tataba daw. Kasta ti napagmimitingan may. Kumusta nga ay, tinungpal na kadimatla ang tinapagmitingan niyo. Sigur ka ni Kwaro ka tinumpal da ka na. Ay, nasaya at nga ron no kasta. Nalinis itang nagiti pagtanak na diti baba. Ay, kat maragsa ka na no kasta, intay. At ang amin nagiti ang monitor iti bapalay. Kas ka nagiti igit ti waay kan karaya. Ay, kat dakkel mat apakaidayawam daytaan aramidam, intay. Una! Apay ka pa! Panagkunak, mayakin dagiti bisukol ba daw? Why? Awana iti magdalagan na. Malinis ang dita, titaltalang. Mabalintan ti agala iti sidaan ta. Kun, ilakot. Ay, kituna. Sigurado nga doon ti kumata. Tamuda na linisay. Lakit di Iso adakkel mo't apagyamanan ta kindi kapitan. Gapo iti pan nakalinis ti aglawlaw. Ay, naman hindi sarakin ni pare inteng tuya. Bisukol, para kika paray. Ang damit ng tungsoy niya. Talaga, pare? Ay, kituna. So, di ka madanaga. Nalinis na kitan paray. Amo. Tagyaman na ka. Sorry pare linaktuang ka iti damaw iti bisukol. Nagapo iti narugit adanaw. Awanin da dyan. Magyaman na nga ron pare. Agyaman nakmat kan ka para. Ano saan aga po iti inarapin mo ita. Kamangan no aging ka ita. Kahit awan naglinlinis iti aglaw na. Kudos ken ka kapitan. Ala, sapay ko tagtultulo iti
panagdalusyo iti masakupan ti barangay. Ala sigay! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo, di MPDC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. May ngay. Manaulog na nagiti aso na pari madam. Awan da pari ba dong kan marituyang ditabalay da? Wanda mo nun. Asin mo nga iti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marituyang. Imbilin na asikanto kanun ti mapanmangpakan iti aso ken manok kas kadapusa da. Ken agdan sapay rabbit da. Na! Naman! Papapananda man ito, pari man. Jak amu ah. Di na mo't imbaga no sa dino ti papananda. Mas dawa. Pasaray awan da mo tendita balay da. Ala, ingka nga rod pa kanon dagiti tarakenda. Kaasi da mo't no mabisinanda. Ay, mabisina kung ba daw. Maladaw sa mo ti pinangan na dito. Lain ka kanila eh. Anda ka pa, tinapay iya. Ayun anya. Ay, inakman agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo ito na nagkapi ita. Urayin na pa ito malpas di tabon. Sa atay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo ang mga pagdiritsutan, iti kabangi mga barangay. Kaputaan daman kanulam lamayan na niya. Anya, lukas ta. Ipabigat tan ti agaway. Nubabalin pa ikidinakit, sa tanto agawit ay, itong malpas di tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta. Bayahan mo dahi ta. Sa nabalik, ang damon ni pare yung tingiyay. Isaw timang pakan, kadagiti tarakin ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko na. Maes, May sa kilo? 35 laeng, Kapitan. Abay ngay, takas na napudo ti ulong. Ay masurunak man iti dahi apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal da. Misan ang mangisagana iti kanan ti taraken da. Anya, Sakit ti parigaten da na mapanaglutam kung mangpakan iti taraken da manok, aso, itik, rabbit, as kadaan niya pa nita. Ada pa'y ibunda ang Martinez. nagadong ti tarakenda. Tidakis na, naibusan, nagiti ipakan iti animal da. Sa dino kiibat at ipapapananda. Ay aganos ka, Kapitan. Tasi kama tinangital kanda kadagiti tarakenda. Ay, agyaman na. Nakasangpot tamad lang ng ibilmanay. Ay, wait, tuya. Ida, nabanbanuga ka nang awawit iti may sa asako akarne. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manaw, nagtutumating kabkabil mo dito. Pero war mo kitin na iti tantuma dita akarnay. Natubaw, usa ka mapangles. Ay, kato na, day talagayam. Nagiti tantuma, iti palag na marintay. Anya, Amo kadagkal ti rip na kay, iripta ti tantuma. Sumut lagayam anabayag kay kaawan. Lagayam. Di mayo kay anapan nakiwat-wat iti sa bali alugar. Kaysa na, awam mo ti maangay itapas ka dito lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti mais, ang kanin ti manok yung tanaibus. Basta ka ti paray. Ay, kaya. Di mo ang dadakkel arip yung paray.
Ada. Apay ay. Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni pare. Ha? Ang mga ngamin nung papanglis kay. Ay, sige ah. Nagyaman na pare ah. Nagadugo na itan pare. Ay, kita dua pare. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y palayo pare. Anya, nagado akar ni tinyag ni Tata Badong di tayo ang kan? Kasta ka. Ada ulo ti baboy. Kukon. Kan ipos. Ha? Ada pa karniti manok kan baka. Kan duwang. Ha? Abay nga, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbagan ni pare Badang nga ada itag na kanya. Heh. Huwag may muna na ba't asukatan natin gatan. Bawasan nyo kit iti karne, tapno ada pulutan ta. Di dan tumot la siguro madlaw. Tsak pagtatakunan na ita akarne. Pare, umay ko man alayan yung dagiti kukot ti baboy. Tapno ilaw ko may tipukbukay. Naimas kita si Dain ti kukot pare. Ay, wait lang. Ito. Nagyaman na pare ah. Sige, tingnan pare. Ay, di mo pa'y binayadan ti 35 nga ingatan ko iti maes, akin nanti manok ma. Ha? Babalin abayada. Ay. Basol mo ah pare. Naging matang ka. Na! Ay, imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, tay tama eh. Narigat nga rog ti kasta inteng. Inton maminsan, di mon ulitan. 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok ka. Hindi akong pakanin, ti oraan niya di taading wunda. Ha, Tunam kita, awan konsensya da. Di kayat da. Sudah lang ti matultulungan. Nagado akar niya sinsidain ka. Di dapay agpadiga. nay. Kunak man, no saan mo ang pagtatakkunan ti karne? Ay, imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya, ita dito'y lugar tayo pare. Apay, saan pa'y mat ana ibos ti karne nga abastuyo? Ay, saan tayo lukidi ah pare? Ay, talati paglaygan niya. Kay mabait. Ay, awan niya mo. Ay, kunanoon dati among pare. Nusan kami pa nga umadayo kinituya. Da. Ay, bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manuusan nyo katipay lang pa kanin pare. Niya kamutin pare. Nang runa ka, daman sumarunong agpadayan. Ay, talati umay mo ibagan. Ay, kwa pare. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy, ito nung diripyaw. Ay, wait. May iso asali iti mo nagtirif may. Alam, amin. Hindi ka mangibat-bati. Awan man ang dapari Badong kan marituyang ijebalayda. Ay, naibo siguro na. Ay, karni nga inalala da. Iso arimwarda manan. Una. Kasta talaga. Ay, dagiti tarakenda. Awan magbakan. Sigurado ang mabisinanda. Ay, ikapakanin mo kayat mo. Nauma ako. Dalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay nga. Madimot ng tibuksit ko iti panagriknak badang. Uray siya tuya. Nasakit mo tintigan ka. Ay, sus, sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanagan na. Mapakakasana na linis. Di pasako na kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek. Saan kami na dumayo ba? Ay, kasta nga rod mati ko na. Ay na, kasano nga rod ang makaawid ta nga ino kastaw. Sapay nagatayo di tawi. Ay, tinasaya. Awagak ni Kwaraw. Tapluyag na dito yung tricycle na. Unman tanay, marigatan akong amag na. Ay, di ba mawi ko may di tawi. Nadidigra akong badaw. Ay, agluto ako maitikanan dagiti baboy ko. Angam saanan, tainak pa'y agluto itikanan dagiti tarakan damari tuyang kan pari Badong. Apay, di da pa'y simbang taot. Saan pa'y nga rod, mare?
No adda pa'y sa bali nga agpadaya iti lugar anapanan. Sigurado ang maibayag dan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro kwarog. Ala, inakod. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, bilik, kaskadaan, yapay at tarakon da marituyan. Sige, panawan kayo. Wow, maray. Ay, unayin da ka ba dong kan Mario? Alam ko na, sandang nagtrabaho. Kaday tala makita-itay at aramidon da nga gasawa. Naku namon, kwaraw. Ilaw, tataba daw. Hello, Kwaraw. Mabaling ka din may nakabisukunan ka din na namatuyang din daw. Di ta ka din nakidayaan niyaw, tataba daw. Why? Sige. Nagyaman ang Kwaraw ka. Nanay na. Patay nirig-rig namin din daw. Ha? Apay ngay. Basta umay ka dito yay. Sige, tataba daw. Urayin dak dita. Nagsakitin din siyang kuya. Kanya dahi tuyang ngay. Kanya ka diti mapasmasama ka da kayang tataba daw. Ay, oray siya, Kwarog. Talaga amaday. Ay, madiday to yan. Ay, aguray ka pa'y Kwaraw. Sardeng mo mampalaan at pataray. Ha? Ay, tapo maba. Ay, dyan panusan na nagalagaan. Ay, papanan nyo ka day. At mo masiyar. Ha? Ay, awan siyar di tao At dayagat na'y katurturudan dito. Lumugan kayo latan. Mapantay kayo paradaan. At siyar ijay. Ada pa panakinton malag. Iso asikang timang pakan kadagiti ding wanda pari badong. Apay awan da pa. Awan da ba'y nga road? Ay, nagbayag da. Kamu da nga datarakan da, babayag da. Ha? Basta, mapan mo pa ka na dagiti taraken da, takaasi damat no awan timang pakan. Eh, sige, mapano? Nasayaat. Agan anus ta. Kaaruba ta ida. At mangnamnama da kadata. Ewan ka di. Kun. Jak mapan. Ay, agyaman na Kwaraw. Wow, awanan ti sakit ti tiyan niyaw, tataba daw. Ay, agyaman ka may Kwaraw. Napudno na. Madipay lang tikan ko, Kwaraw. Ha? O di itulot kayo ni Jabalay niyaw. Wala, hindi ospital. Ay, tulog na kami pa lang hindi balay. Unmut tagsukat kami pa ay nakababain mo. Ha? Ay, wala. Tanay, medyo sa bali ti angot niyaw. Iyay. Napan mo matlat pinakan dagiti taraken da, inteng. Jak napan. Masaduta. Anya, di pa'y kaasi dagiti taraken da pari ba no? Makauma da kita at tarakan da. Saan nabalik ko ba? Noon na minsan, wano na midwa, wano na mitlaw. Hanggang saan ba? Kanayon mo din. Kasanungay no sumangpot da. Kat makita da asaan mo a pinakpakan dagiti taraken da. Rayman, apay responsibilidad ko ayan da kita at tarakan da. Makapasunod. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagay. Na, Nay, simmangpot kayo matgaya man, marituyang, pari badong. Ayun maray, nagpasukon kami nga mengkin ni Kwaraw. Mapan kami kumaito ospital, Maray. Madlaw ko kundi pa'y napakantag ititarakan na. Ay, pasensya kayo na. Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko iti kanan dagiti dingwen nyo. Ang saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, kada kami matenkin ni Badaw. Da kami ti makaamong agluto iti kanunda. Apay, kabaulan nyo ti agluto? Awan marikrik na yo? Medyo ayos mo din, Maray. Hindi ka sa mga balik namin. Nasayat nga rudno kasta. Sige, panawan kayo nga ruda. Kasta unay arigat da tatabadong ka na natuyang.
Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya ata imimbagtan. Hey, kanayon da nga main adumayaw kun agsida iti karnay. Naagas aso. Padaya. Mapanda adi da mapae. Wala raw. Di maday. Uray di da kapkapin ano ti agpadaya ay mapanda. Masurura. Mabaybay anda meten dagiti taraken da. Sakpa ti aramiden da aparapakan. Pampanunutan. Saan mo't nga importante launa di papananda. Kumusta paray? Kabalin ko, may. Ay kahit ubay kalata aparay. Apay. Ibilin mo manin. Apakanak dagiti taraken yaw. Apay adamanan padaya. Anadamag yaw. Kahit mapan kayo manay. Ay, saan paray? Pinapudno na. Imaya. Umaya kagiyaman kada kayo. Iti maribana. Pamrayak pa yan. Tumawat iti pamakawan mo kanyak paray. Amok nga sakit tinagam mo kanya. Na. Ato, iti may sakadag iti taraken mi amanok paray. Ha? Ito't cooking ka paray. Na. Nalukmig tayo ta paray. Padaking ka no, partyam. No, taraken na. Agya manak manay. Kaya't kanya sa unday ta paray. Napakawan na ka. Aminat. Nagsakiti na kang bukod ka panay. Ang ita. Inikanak iti manaw. Asus. Awan mo tanti. Sakiti na kang bukod ka. Manok lagayam. Di agas na. Tiagaruban nasken nga tinuno. Nga, madimat nga hindi aramid yo tatabadong ken nanatoyan. Ta, aglablabas kayo. Ala sigay! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang. Tito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Liesa Tumli. Yan, iti direksyon. Orgy, Buglari. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kendayoy Estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadaw, nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utaw. Sapay kumata saan da madagdadaal. No one lucky di timang berde. Sigurado ti mapaglakwan na. Ikanta iti pagkalagkatan da tapno masigaw. Una, inagibaklay dagiti inala kapag kalagkat. Tayo isaw ti usarin da. Kayat mo asawan, adan inalam, apakalat ka. Ay una, siyak pa iti kuna. Saan ko anay danon di tao? Batik ijayat ti kalapaw. Ala, ingka nga rod alain na. Nagaikak pa itigid na. Wait, nakalain ay. Nagpakalatkat ta. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab, masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayong, kat saan ako mutong. Angam nagadu amula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na. Uray tawan mo't dagiti ka aruba ita, at na pananda. Nakita ka nakarikap ti balayda. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanuno. Kaasimat dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mula ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Ang mga nakumutong da. Ay, angam kababain ka dagiti kaaruba no madadaul ti mula da. Bayam dagiti ka aruba. Awan mo't lat pakairanudan kadakwada. Kay, adamat nga rod pakairanudan daken ka. Bayam ka di ina ko nakmarit. Pagsayatan tati pangpangruna ta. Nay,
Apay ngay. Kastoy mo tintimula tato yan. Nujak agbidawt, kalding tinagarab ka na gitaw. Ay, sayang ti utong kun balatong ta. Awan mo tikal din nga nadanon ko ni tayo. Tabit nga idinabsugdan akit pimanaw dan. Ay sayang pa itisitaw ken balataw. Inamnama nga dailakaw. Saan may takalding isabali at tao tinairanaw. Kasi no nga tati akin kaldain timay nangan. Ay, sinalbagkit day. Ang muda nga damula. Agibulos da iti tarakenda. Makitak lang nga dapay umay akal din ditaw. Jaklamon ti sawa. Pakipagod yuman, dagiti kalding yaw, ta inarab da, dagiti mula bay. Imbakiti saan da nga ini, boss? Nakitam ka de, at ikalding may tinagarab iti mulayaw, nana. Saan nga bambantayan ti mula bay? Adaw, ti pakakumikuman may. Apay nga ron, apapa ipagod mo ti kalding may. Ruot mo ti kankanenda. Saan mo't ati mulayaw? Ngamangan mo ti kalding iti mula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot na iti kalding may. Saan damangan iti mula? Kasta, saan damang mangan iti mula? Wain, saan da akayat ti mula? Ruot lang ti kankanenda, tananakam da. Nakakita amot iti kaldeng at tanakem na asaan amangan iti mula. Dagiti nga ron kalding may. Amuda ti sao. Saan da amangan iti mula kung naktumal? Apakas na tila nga masimang pay. Kasi pala napukawan. Imbagak di takaroba nga ipagod da dagiti kalding da. Tamangan no kanenda dagiti mula. Nasaya at may no imbagan. Tapnudidan di bulos dagiti dingunda. Ay, nga masurunak. Ako na nakidin nga da kanon nakam dagiti kalding da. Saan da kano amang mangan iti mula? Anya, apay adan na nakmanakalday. Una alis yan di mula. Iso nga rod masurunak iti dayjay akaaroba. Saan da nga agmulmula kay? So di damo ti rigat ti agmula. Awan asida iti padada tao. Ay masapol na bantayan ti mula no kasta. Anya pa'y ngay. Anyam, imbes ang makatrabaho tayo iti sa balay. Saanin tatimot agbantay karamidan ta. Nadamag ko, kinan kanu dagiti kalding timula danana tuyang kantada ba daw? Saan da mo takinan namin? Rin naman ang dalaan. Ken saan da nga mo? Akalding tatinangan. Ang kaasi damay. Iso nga ipagod mo dagiti kalding. Anya nga ipagod? Kakaisuna alumuklok magda, ipagod mo kit din. Ay na, sigurado asublian da ka ng dagiti nabatay. Saan da mag nga ibusan? Dagiti la ugot ti mula dati kanenda. Winang maapikaran ti panagbunga da. Kumudidit ti araban ti kalding. Uray kumudidit. Basta saan ako mudidit ti kalding kaw. Awan pare ko. Ay unay kan. Maditikas ta akababalin mo, lakay. Anya made. Hoy, sakbay ang panunutan ti sabali. Ti kukod mo pagsayaatan ti panunutan. Nay, nanatuyang. Basit matinyudong nyo itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kaldeng. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulan? Kumaano kalding man? Saan man? Anya? Kadnuhan daw ordinansa ti barangay tayaw. Kanas ka na may pagod amin na dingwain. At damat mangibaga asaan kano akanin ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanin na. Ay? Nusyak ti addamulan na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngem addamat nabangat. Di tapay agipagaw. Bayan niyaw, nung sumangpot ni uncle ko ngayon tayong, ipagak na itawin, nana. Ayun man, waraw, tapno maaksyonan. Inak ko maibagakin ni Kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngam awan mo't gayam. Apay awan pa'y lagayan. Dayta mo't ti kuna ni kwaraw. Intun kwan matangrak na kita kalday na masalamaki da. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da.
Why? Kasarita tumang pa kita akaruba. Kaano nga taya sumangpet ni Kapitan ta iyuman da ito. Kita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay api manaw. Iso atina na ibagakan ka. Mga asiyo man tayo pagod yung tikalding yaw. Tagmulak man ay itinatnatay. Nakapagod damot, tata. Sa may sa, ipagagad ka, saan akaya ti kalding mi timulam? Ruot ti kang kanunda. Ay nagsaya at kita'y takalding ay. No saan ang mga nitimula. At dangamin na kem dagiti kalding ko. No at danakim da. Saan da kumakinan nagitimula may. Nakita mo ka di at ti kalding ko pinangan kadagiti mulam. Why, nakita. Masaray ibulos mo. Ulitan ka. Saan akaya dagiti kalding ko timulam? Mawatam, tata. Yeah. Maray, nakuna ni Kwarog abasit ka no tinyudong mo anatan, takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may nagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos akal deg da at timula. Rason da asaan ka no akayat ti kalding da timula. Ruot ka no ti kanunda. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaruba. Nagalas. Inton sumangpet ni Kapitan. Iso kumati makisarita. Bareng ka ba inda? Ay bareng Maray. Inbagakan ni Kwarog apadasen na akasarita. Tsaka mo no nakasaunan. Nagpuskol man tiro panaday ta akaaruba. Saan nga umno ti rason na? Aw, Duraw, imbag ta na sabat ka. At dako maibagakan ka. Anya dita, Chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayatan ti adanakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Saan ka maawatan, Chief? Ilawlawag mo man. Dimit adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapul ama ipagod ti dingwain. Tagperdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmat dagiti kalding ko. Uraing kakitain. Adda talida. Adda talida ka now. Hanggang saan ana ipagawd. Nakabulos da kat guyod-guyod da ti talida. Ay, naukas siguro. Isu aguyod-guyod dati talida ako nam, Chief. Yay. Agmula tamanan. Ngam into nagtubaw. Masapul abantayan. Tapno saan manan akanan dagita akalday. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng. Ikuyod ko may panigya barangay hall. Mamulta daking kaldeng. Mayat sa nagpaisaw. Tapno saan amarwam ti akin kalday. Ayun na. Talaga kasta tiramide. Ngam sakbay ngagmulat ha. Agkali ka pa'y iti bubaw. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wait. Imbaga akong kini Sandro. To may natulungan ang mangkalay. Yung mangipalawa. Tapno bastante. Idano. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasa ni Sandro nga may tumulaw. Tapno makasakdon tumay. No adda kadwata ang makasapol iti danaw. Masapol nga ron anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo ang maibusan. Uy, mayat atata ba daw? Nalawa kan naunig ti kinaliw apagtaudan ti pagsibugyaw. Wait, kwaraw. Uray adu kami ngagpasusaw. Babain iti house. Basta kilata. Sinagak lako man ditawi. Makisusupak mat iti pagsibugyaw. Ay mag-anusam ti gumatang iti atid dugahos Tapno makadanon may iti ayan ti pagmulaan. Ha? Ayun ngagpaison niya. No agsisilpo ti mano arulyaw. Makadanon iti pagmulmulaat. Uy, mayat timbaga matata. Wait, kasta ti remedyo na. Kwaraw. Sige man nga raw, tagumatak man iti huskaw. Makamulat na tayo. Dandan no mapagsibugkaw. Kwarog, kasla naragsak kamot nga agrubrugwag. Ay, inak gumatang iti house. Taddan pagtaudan ti padanong kaw. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom.
Nagpakali ni Tata Badong itinalawa ken naunag abubon. Ay, ato ti ganun na. Ay, imbag man. Saan dan aparikot tinanong, lukas na. Ken may rano dak payanday. Uray ni Tata Sandraw, nagpasusukmat iti ganun na ijay. Ado kayo ama iranod nga rod, no kasta. Wanantay, isungayin na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos na kiti kaldain? Ado ta kiriri. Bayamida. Uray tal daw mag. Di da makita. Naipulos kumanan dagiti kaldigaw. Ay, saan da makita? No makaperdi da mo titimula. Saan mo tamula? Apa ati mula dati panunutan? Di pa nakabsog dagiti kalding tati napatag. Nauray agdadaol da itimula. Iba ti damot ti punti mula. Saan damot akanin amin? Ibati da nga maperdi timula kunak manan. Nag-isi ka man kinte. Sa'yo na kung ibulos dagiti kalding ko. Tamin ado anak isarita ni Tata Badong nga ipagod mo. Ang amita, ibulos mo manan. Ano ko ba? Nakita nga da napanandakin ni Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Ay, niya nga tatiyada iti o nagtinalawa po ba? Tuyang! Napay. Anya ti tantanaw, ti tatawa. Silawak nga rin. At damag kas na tungtumpaw. Kanya kita ita. Nan, kita man. Ah, ay sus. Kaslamot kaldang. Ha? Kalding! Ay, ang mga no nagdidinurunda. Kit natin nagda, iti bubag. No saan abulos na kita kaldang? Saan da kumanatin? Nagpaisot ako na tuya. Kung saan na bulaw? Saan ka napanditan na lawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldang. Tamapan na iyaong ti kalding na. Pagka nakita ka, si kaabangan at haaw. Oh, apay ka di manay. Tataba daw. Tay sumangpit kami. Natanawa nga dakalding at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ah, Ikakitaan no kalding mo na gijay. Sulpay. anya? Kalding atong tumpaw ko na ayo. Wen nga raw, no saan mo nga imbolaws? Saan anapan naglamay dagiti sinalbag a kalding? Ah, Gunggo na ti sinalbag nga aking kalding ah. Kasi pa iti kalding. Ay, inak man kitaan. Ay, saan kami siguro nga gibulos iti kalding mau? No, dapay na pati Pag nakmam daytan. Rumbang amin asuruten nyo ti ordinansa. Amay parit ti agibulos kadagiti tingon nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junred. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman naman iti kay panagdangan.